Jinwe Muriki Kanyaru na Rombete Amiru kutema mibao maguta ire yandi akuĩ na miuro kenda kurigira miuro ejete Kanyare atiche kagita kuruguria kithima wodine nkomo mubango jura juri rungu rwa kambuni ya Meru Wasco. Ikugura gukunene kia kariba nkomo bara bakuganiria cukuru University ya Meru na kĩo kingi ni kuthaba turibwa u ire bakunane ketha kebatetheria muno kimandu ya giruji muno kinyomba iria bakithe kumburia na basukuru akwa ni nkatho gucokeria gavana wetu nkatho sana mheshimiwa Mutuma Mutwethingia nontu botwenjera mbao yau Karebe area yetu ya within Meru within Cheru au tuna Meru University twina thina nyingi muno Cheru na ibwega sana nontu ba gavana utukonsinda utwenjera mbao yau Karebe na ingi kuyana utwenjera nara Kibera nara askasi ya Meru University kenda tumba kunyigia thina tuna Cheru nyumba cietu tu nyumba ya wino ntu ndio gande nya nyumba lakini ana ibala mako ntu wacia roe ciana ndio tu na gwega ntu ikurete roi tu kwacia roe na matangi tu na kawega ndio te mwana akomaka lakini mbere ne tu ana bare ya nyumba cietu bakathama no ntu bagwacia roe rwa kugana bagwacia roe rwa kuura nguo baciethira lakini thina ni rari o ya roe no ntu roe rona ruo rurire murito atirwa amara gutina githarimo gia roe nende batu gatucokie nkatho inene no ntu bakwithia nyumba ira twina cio ikariwa ni arito thai na nya bangi na bangi bakeya na tugendelea waka nyingi ira mwathani atutharimira kulingana na minister Ruji ajendele kaunti ya Meru no Muriki Kanyaru augite kuna ithima bibi ngene na kaunti ya Meru bibi gito kuthondekwa na bora thirikari bakithome mustari ya mbere kuthio ntububu. Thank you. Pombere kuna mboli nyingi ithuki muno na kila tu advise community batu tukia kunja ball tunenkaira community kenda community umba kumanage ball ira umba kunyoroi utima koza yethera yayo ki management ira uite kantu kaka ika management kenda in case ball ira kia kuthira ina thina bakomba kuibwitheria ball ira but tu itulwe tukona community nyingi itikumba kuibanga in case ball ira umba kuthira ina thina bakaumba kuibwitheria yo ibonto kona areas imwe twithite na kambuni yetu ya Rui witwa Meru Wasco tweja ball twabanenkera batiga bakimanage ball ira in case ya kuthira ina ka issue bongo bachoka ki department bakalwelia indibena pio bakaya bakarekebisha Mkuruki Minister Kanyaru akethwa kiromba Meru kuthwa bakemebire miteme ba mauta ira kuga ni kithukerera kinya kunyari thima na mona Meru tafadhali itumenyereria retu na ngacokeria akariba nkomo wonda ntu nkona nao mitira tukuthete mibao itingiyura miti mikai barabe ni mikai tafadhali turite ntu ni iko affect ishi mwere wa affect climate yetu bonto kuna mbure kiura kaneke ya reatu tibangi tere atu temiririte Muthuri Muriuki wa weekend mutijwa Kangangi.